cokina bali boleh letu boleh menren kopis bue yang memelihara kucing, yang memelihara ayam. Weh kamase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Makanya upakuling memang nareko 100% melaya ceri Nabi ta siladeki. Makanya maka de Andre Gurutta Kuresihab aga nafuada Andre Gurutta Kuresihab maka de Andre Gurutta Kuresihab sappai pitte iero meloe ya ceri ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai siddi umma ri Nabi ta sesuai kemampuan ta. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Alena Peta Desa beserta dengan keluarga dan jajarannya yang sempat hadir, yang kami hormati para pengurus masjid yang sempat hadir, yang kami hormati para pegawai syara yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua BKMT atau Majelis Ta'lim yang sempat hadir, tomatoaku yang maneng, silasuraku yang maneng, anak-anakku yang maneng, yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah asyukuru kemarajalla resese arajanna pungalla ta'ala nafake totorikta rilalanna iyewe asewe mat depu-depungan untuk rampe-rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak salah satu tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya naritu angkata rampe-rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaidah disebutkan nigi tahu pojiwi si dia sewa-sewa maka mapa itu na rampe-rampe. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya Peta Desa melak dampak kak terlambat kak karena tadi kate 10 menit dina salah saya cari ko sengkang deno sampak mandre ujok kakwe ko mana lalangnya lepang pada mani panitia ko radam padam pakia desa cacan reta mata jeng itu kota lumai tomatua malabi ko sila surah malabi ko ke hadir. Ketika kita membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iro Nabi tak na capu icarita untuk ya gurui sejarahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak Nabi ta ipancaji wiri lebokna iye wetanai sebagai uswatun hasanah melometi yak keceri melometi ala contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya narekomelo ki makacelo ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100% melo ya ceri Nabi tak yakin dan percaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah degaga atau mulai maceri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100% degaga kamana makada melo mana ki maceri Nabi tak ai sila deki
Sempaja sunat na bawan nabita yero nabita kuma sempaja sunnai rilalenna tak duan rakangi yero narek kuma pengupui rakaat pertama letup pita sid de sura nei napa rokok. Yang ka maka da mak matoje ya ustaz. Tasid di surah rokok nak. Tetapi nabita ia sengesit di surah narekona famulai rakaat pertama Al-Baqarah letupi surah Al-Baqarah napa suju rokok. Apa ini ya lama toje si di surah. Tapi ya kami nama poncoe. Rakaat pertama inna atoina. Rakaat kedua iya mau maka daya ciri sana nabita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama, rakaat kedua surah Ali Imran. Jadi duan rakami sampai jasunana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ni juz Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tule mau maker yulle pasti sambung si tahu napa letu. Jadi bakuling ipe menarekomelo ki maceri nabita 100% siladeki agapi yero nabita nareko angka bali bola napat dirnyati dena macai leiti rekotoran riolona pintuna nabita talumpan ni yero tawelot jambar riolona pintuna nabita apakah Rasulullah marah ai denang kana macai nabita bahkan tempo na malasa yero to ditau tayer yolona pintuna nabita yang pertama datang ke rumah orang itu nati wirato fiandre alena tofa syarewi nabita topa melodoang yang sare kwa mangimadising ya fuedi napai manut na badi bolata jambako lebo na pandru-pandruta manuk ngopai napai manuk na bali bolai jambako ya se na pandru tawai menre ni kopes bueh cokina bali bolai letu bolai menre ni kopes bueh yang memelihara kuci yang memelihara ayam we kamase. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Makanya upakuling pemang nareko si 100% melaya ceri Nabi ta siladeki. Makanya makade Andre Gurutta Kuresihab. Aga nafuada Andre Gurutta Kuresihab. Makade Andre Gurutta Kuresihab sapai pitte iero meloe ya ciri ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai siddi umma rinabita sesuai kemampuan tak yar magala ema puasa sunnah yanar ta ciri sene kamisi yar magala mas sempajam penni ni yar magala mas sidakam ni koto limelo ki pale masjidak kana de gaga maka agi mani yang penting angka amala andalat tatasidi melo kaya to ni masjidak ka pasas na de to je gaga maka gampa mi itu kemelo ki masjidak ka bu na de gaga maka ala bawan ni gollata sisiru ele kele tataro yakole bo na pe pengi angka na tu bere mak deperi wi pasidak kaya itu ya pasti dekat itu ya reganan rewarita ni gamadaran kanan rewarina pasti dekat mana mu itu pandrengang ni manuta narekoi degagai di manuta manut na bali bolata pasti dekat mana itu apa mau bali bola atau limelo masih dekat nan rewarina namo ya mapir manuto na tomato malabiku sila surah malabiku ke hadir ipakuling memang maka ada apun naiki amalan tertentu yang kita ikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engka amalan andalata yero rajinnya mengaji yenar tepat teru
Yero nange magala ima puasa, enar tafattaru. Yang rajin baca Al-Quran silahkan, yang rajin bersedekah silahkan. Yang jelas angka amala andalata, karena di akhir kemudian ditanai itu aga melang andalata ini. Aga andalata ini beribadah sebagai pengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na iyenaru amalang andalata sunnata, iyenaru mancaji sapaatta risesena pungallah ta'ala masjid ri asori mondrina pungallahu subhanahu wa ta'ala. Iyenaru pasamesta ri asori mondrina pungallah ta'ala. Iya sange amalang andala mancaji wirid ih. Iya sange wirid bu dua topi si ola-ola ipego iyero jama-jamangin nariasa wirid. Masam pajadu haki dua topi si ola-ola masam pajat duhaki nariasa wirid yasengi ibadah andalan. Dua toki ma puasa sunnah sene kami si nariasa wirid. Yero riasa wirid dua topi si ola-ola ifegau. Yasengi si ola-ola ifegau detonak kada aswewe baja singadi dan seterusnya. Yasengi si ola-ola ipegau iaswe baja de singadi pegau si mempa desi dan seterusnya. Tetapi toli ipegau i angke ko atita makadamelo ki pegau i angke ko atita makadamelo ki pegau i yero riasa si ola-ola. Makanya pas kipema angka amalan andalata. Tomato malabiku silasora malabiku ke hadir. Iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan uswatun hasanah. Nasaba iro Nabi tatania bawang aku pada tarupa tau melo ima bercontoh. Tetapi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namoko alange sehingga dikatakan rahmatan lil alamin, namoko olokoloe sehingga dikatakan rahmatan lil alamin. Mancaji matoi contoh loko olokoloe dan lain sebagainya. Kasih sayang Rasulullah kepada alam, kasih sayang Rasulullah kepada binatang, angka mana ini? Makanya ya Nabi tariaseng uswatun hasanah. Ya. Jadi tania bawa kepada narupa tahu melo makanja. Jadi bu tania tu bawa kepada tarupa tahu melo ki makanja tania. Nekia sinin na alangi melo manang yonroi pakanjaki. Ya. Tapi polisi pe menangi makada minimal angka andalata tasidi. Kepala dek tule makanja ko alangi minimal makanja kilori pada tarufa tahu. Makanja kilori pada tarufa tahu. Nasabang kamana je raji toli loma molu. Kamana raji toli loma molu nasi salah-salah mau pa bali bola. Ya. Kamana molu na toli loma molu na toli si salah-salah mau pa. Aja moga gemajelo. Nasabayir malu melo ki mala pangajak ko nabita we kasapulan ni lo mamolu nek atau di salah mofi rogi pak desa rogi ya pakanjaki apalagi nareko angka pada makun rena sila suranna dena siwada wai bahaya lada yaitu apalagi nareko roani dena jampangi andrina makun raya kakana makun raya bahaya lada ya cari tangki bahayana angka siddi orwane di tanah Mekah iya orwane di tanah Mekah terkenal malampu lori fadana rufatau malampu onro lampuna ye tawe nareko angka agaga ipawarakangi namosi disedeto namelo malai nareko tanianuna angka na bali bolanda melolo menre populer yasang ibadah haji tempo na melo menre populer yasang ibadah haji angka dina yero bali bolana jokani koro nange to masalewe na podangi tabe sahabatku angka di kue melo kajolo tarik ko idi
melo kalau Mekah, melo kalau haji. Iya, melo kalau haji. Ya, sange haji yang kedua tunna, engkau watunna al hajjatul arafah. Jadi watunna fi arafah ni napa kiwat di populer ya sange haji. Dek nawat ding isaliwan. Maka dia nanya orangnya na furanya sahabat na malam kue melo kalau populer ya sange haji. Angka dui kue melo kajolo titip kue di wat di moga. Maka ada bang tarumoi ko pole ni kiamatu papole ya senge pakasian haji lisuki male dita de ule tarong kimeta iya nange sahabana na taro ni duina iya we nange menre ni papole ya senge ibadah haji sebaya tu pakasian haji mako kwe penak mawatato je itu aga watanya patapulo ki sit di tahun napa minre antriata ko mendaftar ki makokoi patapulo sit di tahun angka si masih jasija 5 tahun sampai 7 tahun mega makon nabu 250 juta ya 250 juta nampai itu mega tahu nalabirang umrai makokwe ya pe mega tahu nalabirang umrai nah ko umrah mas sempo mo na masija toki ya kama na melo lo umrah karena pak bersanja regara MC wadi mo yon re mendaftar ero pengurus umrah ero 2 ero nang ero di semua kapar nama bersanja to nah kode usaha maka lagi jero ulat 2 na melo jokkah ya iya nange orone melo elo haji na taruh ni duina jokka populer ya sang ibadah haji tempo nali su melo nilo male pema duina melo nilo male pema duina we mate yer nange to yon re mataru dui mate natane anak-anak angka tu biasa di utara ko ambota melo nak male make de anak-anak de je riseng de nang kana furaki lai sapa kesini na di saat na boleh wat dingin on tari maka tigi mon na taro yero di de gaga ilolongan lai sapa ni kola mari de gaga i sapa ni ko yawana harus bange de gaga i sapa ni relalna dose de gaga runtu maka de iye nange la fotari dina tigi ni pale wat digi runtu nama cenne ni yaitu masapa na dene rule rolonga angka siddi tofandrita na tanai ya syekh melo kama kutana iyero tempo ku melo lo haji lo taro iduiku akor sahabaero nampe koro taro terkenal dengan kejujurannya terkenal dengan keadilannya nekia melo nalo male diku ya syekh mate kasih kurau tane ahli warisnya dega gemiseng mape bali yer to fandritae maka de yer to fandritae jokka ko gorewi ko wiringna bunge sam-sam loko goreng kor ko li kau tahu lisa suruga mape bali wi ripole rilalan na bunge ina muana rekode gage koro jokka ki gorewi ko yaman angka bukoro iro nange sumur sam-sam diyakini tembus sisi bawah suruga na rekode gage koro jokka ki gorewi di sumur barhut Yero sumur barhut angke koyaman diyakini makada tofan ritata yero sumur barhut tembus to sisi bawah rana kapacalana pengala ta'ala kode gage ku sumur sam-sam angke tus ko sumur barhut iya nange tau taredi na jokan narapi wiringe bunna sam-sam nagorai ya fulan
Degaga suara. Ya fulan. Degaga suara. Ya fulan. Degaga suara wek katalu nagorai degaga jawaban dari dalam sumur Zam-Zam. Lisu. Jok kasih korpe mas seha kediyaseh. Degaga suara nako sumur Zam-Zam. Degaga. Nato madece je. Mana degaga suarana di sumur Zam-Zam. Maka de yero sehae. Joka ko yaman. Joka ko yaman. Angka tubuh koror yasa sumur barhut. Yero sumur barhut. Luanna yero bunge pak bu. Luanna yero bunge. Lebih kurat 35 meter macane. Jadi malu-malu enggak? Lebih kurat 35 meter macane. Yero bunge. Degaga tau barani madappe koro degaga magai angka ni ulai koro angka ni kamanan ni anu mapa kata-tahu koro ya iya nangi tau taredina jokka ni nappe na tiro-tiro bunge sumur barhut diaman nappe na tiro-tiro gorani ya fulan angka go ketilalang napai gora mamulang iye nangi lapongorani tapang kana suara pore lelan nabunge iye angka kak kue ilalangi nulangi pemang angka kiga ketilalang iye angka kak kue we madappe maka de yero nangi lopot taroy dina melo kak makutana angka tak pura dui lau tarok kue di meloka makutana tigi monro yero die mako kue maka de yero lofong orwani angkamu itu koyawana paciringe ulama degaga wala sit disa kamana mu di muka tu kolisu komatu kiani yero paciringe angkamu itu tandra-tandrana koro angke di mukurayawa maka da siro nangi lapoto tari dina yang kedua angka si pakutan aku maka de nangi seha narik kota ulisa suruh gaki yero suarata angke ku sumur Zam-Zam boleh ka sumur Zam-Zam degage suarata koro degage koro we katalu ki ugurai kawirina sumur Zam-Zam degage suarata koro nasuro kalau kue maka desahe narik kode gagai suarana di sumur Zam-Zam angke tu di sumur barhut maka de nangis nako kue suarana sumur barhut monro berarti itu tawe tolisa ranakai pakutan aku mako kue aga pas sabareng nayero suarata angke di sumur barhut kenapa tidak tinggal di sumur Zam-Zam na waktuangi ki malampu ki buktina yero dien kamu itataro waktuangi ki tau makanja ki waktuangi makanja pakai siwata dan lain sebagainya tapi magi pale nangka suarata di sumur barhut mappe bali suara pore lilanna bungebu makke de yero pappe balinna suara yero tempo kutuwo angka andrik kumakunrai ya angka andrik kumakunrai yero andrik kumakunrai ye denang ka ujampangi wi denang ka ujampangi wi denang ka wewe ada dan lain sebagainya gangkana yena rona sabari na angka ka rilalenna iye we bumi jadi pasaki di sini naurone dan siapapun dan semuanya kamana sila surat tak makun reide nang kata jampak-jampangi hati-hati ya. Bahaya tuh bahaya ya rorone benina anakna andrinna kakana makun reye tanggung jawab tamana tu idi orang ini makanya katu hadis na nabi tarampai nigi mapunai anak makun reye talu na jampangi we na patuju rilalanna de cenge tamai rilalanna suruga
Ka sahabat makutana, ya Rasul, peko ni carana kedua mi anak makun reku. Maka dari Nabi tak namo dua mi. Angka sisit di maka dah. Ya Rasul, peko ni carana ko siddi mi anak makun reku, na siddi mi anak makun reku. Maka dari Nabi tak namo siddi mi. Yang penting ipat tujuh merilalan na agama na Allah Ta'ala. Na jamiki Nabi tak tamarilalan na surga. Kanya bu yang ngeranyi wijata. Megalada tu tahu mati masa sekali rasa rimonrina pengalat Ta'ala gara-gara wijah. Megalada magi nasa sekali nasaba tempo na tua alena mi bawa nursu alena nalupe wijana patuju rilalan na agama na pengalat Ta'ala. Sehingga di akhir kemudian iralah foto matua lay suratus sibangi wijana untuk misengi hukumanna, rasakangi hukumanna kanya yung ramana wijata ya sorry monrina pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu kamana melo pangaji wijana na deganisan tatiramui ro nangi pangaji ye bosiwi mamuare ibu si baraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut lagi ya. Ibu kobosiwi elodoaki ya pakuling pemang kobosiwi elodoaki aga yelo doangan idi mani bawang iro kobosiwi maromo itu itarima farelo doangi. Maka berdoa sesuai apa yang kita butuhkan. Puang aleka dale puang patujunga ka wijakuri lalanna decengi puang pasalama ka lakeku ero sapa dale lo doaki kobosiwi. Karena di situ Allah menurunkan berkah. Kobosi ibu aga napatur pengalat Ta'ala aga lain peman kobosi pengalat Ta'ala napaturungi barakae. Kobosi aga napatur pengalat Ta'ala bu wai jadi kobosi napaturung pengalat Ta'ala aga baraka. Ya, ira kobosi na paturu pengalat Ta'ala barakae. Kanya ilo doa kia makbul tu parelo doa tak kobosiwi. Makbul parelo doa tak kobosiwi. Maka berdoa kepada Allah. Angkam itu waktu ya cakip melo doang. Kumagai. Ajak gagam melo doang narko turungi bosie komelo ilabu matana soy ya ajak gagam melo doa kero. Waktu-waktu seperti ini silakan berdoa. Apalagi kota ngabani pak, apalagi kota ngabani na bosi oto kikon rota kode tule motoy mas sampai jampani bangun di tempat tidurnya kemudian berdoa ya, kemudian berdoa. Apalagi kota ngabani tak buka itu pintu nalangi, tak buka pintu nalangi. Pasadiki meloki moto teme pura ki teme meloni matinrai lo doa ki jolo, karena di situ makbul doanya. Mega saja moto bawa mi ya, maka berdoa ketika tengah malam, terbang ketika tengah malam berdoa. Itu adalah tempat yang makbul. Itu adalah tempat yang paling makbul. Apalagi di makun reye, we malam maladat diterima parelo doata. Dia napa ada orang ini? Yer makun reye bandingkan si bawa orang ini ke melodoangi pak. We katalupi idi orang ini melodoan sisa makun reye melodoan napa pada taranna parelo doata. Makanya bu, aja lalu gagai di makun reye kan anak-anak maka leleng ya.
mage matara lada parelo doata, apalagi kalau kolaketa namom mata miati talo kolaketa mancai parelo doata itu kong katoli maka dah we tapa salingku lakeku saling dampa ki salingku tu laketa ya jajalal tak kena nana makor jalalalo magi macangi lakemu lomor wali we matau kak salingku amai aja tapoi makor salingku tongat tu nasabah matarangi di parelo doata makun reye we kata lu paurani napa sisa makun reye palai ku matampu ki oi lebih tarap pa ero ku matampu makun reye depa nate kangi timu ada nape ko bawang atina maka da memang ni malaikat amin ya nape ko ati maka da memang ni malaikat amin kematampu ki makanya bu aja gak kena nak kematampui angka makun rai iro makun rai macanti lakin nama gereta ya matampu kapo bali bolana maka bolong maka ribo wiluana siko lalo siko na cawa-cawai siko nuja ya siko nuja weh sisan na jaji anak pada sisa bali bolana air makai bolong ya mapangiwa magi apa kiwi ternyata aselena timunna tempona toli na cawa-cawa yer bali bolana makai bolong kuraka macarama kopindra pak iya wacara mangi angka anggota DPRD bicika ya sang anggota DPRD magerta tuh nabi cika maka daya sisa nanakan itu Pak Ustaz kak magai nasang angka bali bola aku maka bolong tempona matampu indo anakna narekol lalo yer bali bolana dena paja na cawa-cawai ya dena paja na cawa-cawai bolo payan sisan na jaji anakna ma bolo lada anakna pengarangi sampajata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah nasabah yer yasangi sampajang iena modalata idi error patawe tuori lebona tanai nareko angka tau de na patatong iriasangi sampajang tengarang de gaga angke ta risesena pengala taala makanya tengarangi sampajata tengarangi pawarekanang wijata riasangi sampajang insya Allah nareko angka ibokongang wijata sampajang maka wadding inasabari yer wijata nasalama lino akhirat. Hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ya lai barakana surah Al-Fatihah sarekuam mengina wereki pengala taala adisi di sini. Al-Fatihah. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.